tinagbalin nga laban ada giti uping tayo iti versus karati Tanawan sa. Ay ano ma'am, dati ngaming entry mi ti Philippine Series 10 under division ket first time ti Ilocos Norte. Ket maragsakan kami uray nagbaling kam lang first runner up kasi ti score ket 9-4. Ti pakaragsa kami unay ket di first inning na 0 mida tapos sagbawan lang ti na-score da then 3-2 ginga nagbaling na 9. At good record di jayin ma'am kasi dati no kaya alam iti Tanawan amin nga kalaban dagat 0 ti mahal kalaban da ma'am. So makita mi jay dedication to Bing yung pagdadangay ayam da tayo ma'am plus ti suporta ti parents ken ti gobyerno tayo ma'am. Okay, so kasano mo tinagbaling nga preparasyon tayo sa tabay kasta kat maka championship tayo dati. Idakpil nga na itulong na ma'am kat day in pa tournament da Sir Paiboy di nga Ilocos Norte Diamond. Di ma'am age bracket iti day so nga medyo na ano na screen to Bing tayo. So nga nakabuo tayo iti 10 under nga team. Tatlan ma'am idi nalpas day nga tournament. Pinadas mi mat na panakayayam ti Pampanga. Same division 10 under in-expose mi da ma'am. Then iso da pinlaban mi dapedan yung madipinalad ti daped. So nga dakpil nga tulong ti exposure to Bing ma'am kadagiti na dumaduma nga tournament nga pagisalyan da ma'am. So mamati kayo sir nga mabayad ka lagi ito nga tournament kat mas atadapay nga nahasa dagiti. Yes ma'am kasi kanayin ko makikita dagiti gagayam ko ti Manila. Holiday, Sunday, Sabado kanayin da nga gayayam din. NCR ma'am kat ato iti tournaments da iso nga tubing kat no gayayam da ti NCR ren. Kasla mo da amin to bubrandang kasi well exposed da ma'am. Ano mo tinagbaling challenges kanya yun sir dati panagay-ayam ka sir? At yung mga 10 under na rigat nga igaman. Kasi obing na talaga. Ito nga talaga, magitam tayo basic nga isurong kanya da. Kano kasan mga papigsaan ni da. Halang at physical no kidi emotional kanti discipline in-integrate kanya da ma'am. So nga iti challenge plus dati pinang-motivate mga dapat mga backtop no to no incoming year. Nakito man ti pilyanan no makita mi nga nalaing kayo, nakito mo na nga maselect kung kunamin na tama ma'am. First time sir iti team yung makapan iti championship? Ma'am, first time di 10 under. 10 under. Dati tinigamak ti Philippine Series kat 12 under. Lagi championship ka man din against Tanawan manan. Yung tata tinigamak kat 10 under kan 13 under. Nung di 13 under kat majik ko na natutukan kasi duwa nga team magsabsabay laban. So nga 10 under ti nangiprenda kanyak taduwa. Nagpibingay kami ngopat doon nagyanan mi ma'am. So para ganyan sir dakil nga achievement tayo dati? Ay, dakil especially digito Bing kasi na-boost up yung moral dan. Sabi kong matay tuloy-tuloy dan next year man palubos da po ma'am. Kalpasan dati sir, anak ko iti anak mo dagiti plan man tayo sir? Actually ma'am, nakaplano kami nga mapanji Pampanggatata. At yung May 1 to 10, di Babe Ruth tournament man ma'am. Same division, 10 under mat lang ti balon ng May. Baring maalam ipita 14 under or 12 under nga kadwami nga mapan ma'am. Okay, so lastly, mensahe mo kaya gitay ubing sir? Nagitubing, sabi ta, itultuloy yung kay ayam. Kung dumag kayo, kadagiti naganak yung kan kokotches. Dapat i-disiplina. Agyaman ako ni kini Boss Louie ta iti napangkam na ki aron at iso nang ituloy dati training mi ti program ka dagiti tubing ma'am ngayon labang mi bot 10 and 13 ma'am.